Salvation Army India Eastern Territory dinchanpha za pasari na April ni somni paruk pualin vawiin Western Division SAY Council buatsaihin Kolasib Dist.Hospital Blood Bank-ah thisen unit somsari pathum anpe tling lo nupui pasal neih chungchang venna kawnga hmalak dan tur ngaihtuahin nimin Kolasib bawrhsap John LT Sanga hovin DC Conference Hall meeting neih ani Vety Department chuan nimin infected area atana puan chhunga vawk talhtu laka Kulikawn Police Station-ah FIR an talhtu CZSK bul chungkwa te chibai ule Noel H.VANLANGHAKA kani Chanchin Thar chungchang ngaihtuahin Salvation Army India Eastern Territory dinchanpha za pasari na April ni somni paruk pualin vawiin Western Division SAY Council buatsaihin Kolasib Dist.Hospital Blood Bank-ah thisen unit somsari pathum anpe thisen petu thimi pa somnga le meichhia somni pathum an ni Western Division SAY Council buatsaiya voina thisen pek na hun hi DYS majority rin ngetan chungchang pathian hena hlanna neya Kolasib town area SAY tele Hebron Corp satangin thisen unit somsari pathum hi pek ani Division SAY Council hian kumina tho ni na atan juni somni pakwa inrin ne thisen pek run pui hi an nei leang tling lo nupui pasal neih chungchang venna kawnga hmalak dan tur ngaihtuahin nimin Kolasib bawrhsap John LT Sanga hovin DC Conference Hall meeting neih ani meeting chuan child marriage omlo turin na sale zuala hmalak ni se anti meeting hian District Child Protection Unit Officer Dr. David Zaitenvor chuan Mizorama naupang tling lo in neih na child marriage anasadlo thu le heiwang hian Kolasib District hmalak na mumal omlo ti soya National Commission for Protection of Child Rights lamin an beisei angin portala po aizol ti lo district dangin data an thon lo ti soi Child Marriage Act 2006 nuaya hian mi pa kumsom ni pakhat hnuai lam le meichhia kumsom pariat hnuai lam reng tan nupui pasal in nei khaptlat ani hemi ti luite chu dan bo chhiat na ani meeting chuan Kolasib District omlo na turin hmalak zel ni se anti hemi tur hian awareness campaign nei ni se anti District level implementation of Child Marriage Act 2006 hian DC John LT Sanga chu chairman ni in DCPU Dr. David Zaitenvor chu secretary ni DCPU watangin protection of officer lalzom diki Child Welfare Committee chairperson buang thangpui advocate District Education Officer Varnal Chana SDPO Manjit Singh IPS Special Juvenile Police Officer ni Bokle District Program Officer ICDS laltheng committee member ni Darkar somhi palikal ta chungkhan bufai quintal zasari somkwa pathum point panga bial alu quintal zanga somhi pasari purun quintal zathum somkwa paruk dal quintal zaria somhi panga chi quintal zanhi som pali chini quintal zali somnga pahni acha quintal zathum som pakhat le maida quintal sangkha zanhi som pali baka tel artuile amul thanem tak alo luta supply check ta chin chhia ni in hemi chung hian diesel chip somni pariat petrol chip somni le erongbona gas chip som pakhat alut bok diesel hi Kolasib District pulal sang liana Kolasib District lal sang liana filling station vaireng te RM filling station vaireng te le TR filling station bil khathira chip khat theuda anidona petrol hi RM filling station vaireng te le TR filling station bil khathira te chip khat veveda in LPG lo thengzinga Kolasib District chantur omlo thungani Vety Department chuan nimin infected area atana puan chhunga vawk talhtu laka Kulikawn Police Station-ah FIR an talhtu Vety Department chuan FIR hian April ni som pasari sang ni som ni pali khan Kulikawn le salem venga African swine fever shi alena wangin infected area puan ani heng area atang hian vokdam le dam lo reng shal emo tal khaptlat ani local council te po information pek ni in anni po in khap na thu pek hi mi puite an share tir to bok heti chung hian dar chuan thanga sanof thang hluna salem veng aizol chuan min khan vokatal thu report don ani hei hi dan poi saklo na le mi puita na thil poi tak mai thlen thei ani awangin hmalak sak turin an nge na police station hian FIR an thelut ani
car loan pe chuak thin Mahindra and Mahindra Financial Service Limited nuaya na thok chen khat le Mizoram car dealer panga ten loan lem panga cheng vaibel cheza somnga vel an ti ching pen chungchang chu nimin khan DGP Anul Shukla an thuthar theder tu den ma a soifia he sum ti ching pen na hian abul tum tu ber chu MMFL nuaya Mizoram Area Business Manager Zakir Hussain kumsomli pakhat Tezpur Assam mi ani a athurual pui mi som te chuman ani to a mi paruk zela da ani to a mi panga de chu thuzofia ata police in an lakola mi som pakhat an manzinga hian namdang mi pasari le twal chung mi pali an tel ani DGP Soidanin Kumin March ni som ni khan Ankit Bakri Circle Head of MMFL chuan sum ching pen niarin hlela omti in Aizawl Police Station-ah thubuaya ziakluta complain a hian Mizoram an Area Business Manager Zakir Hussain an sum le paya ti ching pen thu a thlena FIR thelu hi bo zui ngal ni in suma tam thama wangin CID SP kai shwain hnuaya Special Investigation Team din ngalin a chui chwa na hi an ni hian an thokta ani DGP Soidanin Zakir Hussain le athural pui te hian document lem chi sang sang ni don mangin MMSL a hian car loan an la chuak to a Aizawl car dealer CK Motor Hyundai NBE Tata Rafael Nissan Aidu Motor Renault le Standard Motor 3-wheeler te po he thila hian anin nam hnoya anni ho nen hian in thurwalin document lem an siama alem vekin thil an kalpuita a Mahindra Finance Limited ti mangin account an honga heng car dealer tenen hian he account hi an mangta ani police te hian bank account somni paruka tangin cheng vaibel chen hi point panga an phuar sak to a car brand cha sang som panga vaibel chathum hu an man to boka heng baka hian laptop pathum mobile phone som file lem zanga somri pakwa sil lem somni panga sim card som thum chuang le thil sang eng muzat an man tel bokani MMFL hian thil dik lawa omti an sha chwa dan chu Mizoram mishing cheng zat ngaihtuahin car loan deal an tam lutuk chu aring hlela ama ero chu Zakir Hussain le thural pui te hian rin hlel an kai lopna na kha to ka loan an rul ve renga wangin an cha chuak mai lo zok ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC President Kulikawn chuan thali chungin ZPM sarkar chuan mipui te beise a phak lo hle a hemi awang hian Mizoram mipui tam takin Congress a rin na an khat le chan me ka ti nimin an party in khom Congress bawana thu soin Kulikawn chuan tunaro realize ZPM chu mipui an du khoplo awangin an party chuan in siam that zela huna an tho ho na that paw le pathian in malasom do ni in a soi kumsom ruk chungin engma an thoklo ti in Prime Minister Modi and Congress apu angchia khan ZPM party chuan kumsom ni chungin MNF le Congress sarkar in chokin engma thoklo angin an apu a remle muana om theina Congress party chuan na satakin hmalak thu soin MNF ten anti chuan op to power siam chuak turin an be ati a Kulikawn chuan ZPM chuan an jam an hmang zo lawang ti a soi an tam hle thu a soya an ni hun zo a hian MNF an ni yang ti anom manglo ni a soin ZPM sarkar chuan sumnga in hle si in munphia le theilo thu po a soya thingtlang lama so thing an ching na sa hle ti in so thing chu munphia anga an le lo a hlau thu a soya kun thok tu te an be dong le do ni in a soi Assam le Meghalaya State Agriculture Press Tour nei Chairship MJM member som pakhat te chu an ron kira nimin chunhu khan an BL2 MLA Chief Minister Pulal Doma chu office a mu in an zin na an thil mu le hriat te an shil Agriculture Department Director Vety Sanga chuan troi o mani Chairship District MJA te hian agriculture hmalak hlotlin na mun sang muga sil pangang khoi tu ten har sat na an nei chin muga pangang tuidu hun omlo chin sutkian na turin Central Silk Board in Mizoram office thar muga P3 unit ada tur mi poimo Dr. Kartik Niyog Director Meso Central Silk Board Khana para Assam le Central Silk Board scientist mi poimo dangte aning kom bokani Ventai khan Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC chuan hwangong punna hmala nakalme construction
of Solid Waste Management Center Phase 1 chu an Vice Chairman pualin oma IRS retire hovin amuna endigna an nei amun ma le hmalang na ommek te thli thlai ani hnu in MSPMC Vice Chairman chuan amun ma chu tangkai the ang berak mana chu thu soya na de chuan of the clearance le thil dang omani chuan ti felfat a that thu soin bollo troi theilo dry waste all sam le felfai zoka clear ani the dan turte troi thei khol manga chakle all sam zoka troi ralti thei dan tur mechanical compositing te chu amuna engineer le contractor te hone an soi hawa Vice Chairman chuan tundin hmana chuan Phase 2 na kalphung omdan tura zirin assessment nei le phota that thu soi construction of Solid Waste Management Center Phase 1 hi Special Assistance to States for Capital Expenditure SASCE manga cheng vaibel sasom paruk point paruk palia fan ni in Pvt.Ltd chu implementing department ani a Phase 1 hetu na kalpui mek ni in chu chuan building sakle kalpo na kong siam na te ahwam telani hemuna hian PMC Team B member atangin Engineer H.VANLANGHAKA Tluanga MZU le Engineer R.L. Chan himata chu Kalin Architect George Lazuele MSPMC Secretary Engineer H.VANLANGHAKA Sailoten Vice Chairman su Antoyoma hebaka hian Engineer Rin ngeta SE Engineer Ramzawa Senior EE Pvt.Ltd Ford Lal Ompui Superintendent Architect Zonun Pare Changte Executive Architect Engineer Malsom Dongliana SDO PS4 Engineer PSD4 Engineer Ramliana SDO Rural Electrical West Pvt.Ltd Dinchanpha JE PSD4 Contractor Pu Vila Biak Zama May Baka Hwangong Mun VCP Putilan Mun Sang le VC Member Putlang Liana Ten Anchoy Omtel Bokani khati zong ka Chanchin Thar kan ti chwa thei ni e